Слава Ісусу Христу! Знову з вами програма «Мир вам» з Івано-Франківська. В студії Володимир Родим'юк і наші добрі гості. Сьогодні до нас завітали благовісник з Румунії Флорін Пензару і пастор та перекладач, в даному випадку, Снятина Іван Бурла. А наша тема – «Приготуйся до зустрічі з Богом». Вітаю в Івано-Франківську, в Україні. Felicit Івано-Франковськ, bun găsit în Івано-Франковськ, Україна. Bine v-am găsit. І ми сьогодні говоримо про приготування до зустрічі з Богом. І наш текст, над яким ми будемо роздумувати, це Євангеліє від Луки, 13 розділ. Vom discuta asta, Evanghelia după Luca, 13 capitolul. І, напевно, пастор Іван зачитає цей текст. «І приходив містами та селами, і він навчав до Єрусалима простуючи. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм: силкуйся увійти в тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити: ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх їх в Царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і при столі в Царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, а є перші, що стануть за останніми». Дякую. Отже, тут написано про Царство Боже, написано про те, що одні увійдуть в Царство Боже, інші будуть при дверях Царства Божого і не увійдуть. Aici se scrie despre aceia care vor fi în împărăția Domnului și totodată se scrie despre aceia care nu vor fi și nu vor intra în împărăția Domnului. Що нам робити? Так? Коли ми прочитали цей текст, ми хочемо війти в Царство Боже, але яка наша дія? Vrem să intrăm în împărăția Domnului, ce trebuie să facem ca să intrăm acolo? În Împărăția lui Dumnezeu se poate intra doar prin credința în Isus Hristos. В Царстві Божому можна війти тільки через віру в Ісуса Христа. Domnul Isus Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Господь Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Domnul Isus spune: Eu sunt ușa. Господь Ісус каже: Я є двері. Dacă intră cineva prin mine, Якщо хтось заходить через мене, va fi mântuit. він буде спасений. Va intra, va ieși, Він увійде і вийде, și va găsi pășune. і знайде їжу. În Împărăția lui Dumnezeu nimeni nu poate să intre prin faptele lui. В Царство Боже ніхто не може війти завдяки своїм ділам. În Împărăția lui Dumnezeu nu intrăm prin bogății. В Царство Боже ми не увійдемо через багатство. În Împărăția lui Dumnezeu se intră doar prin credința în Isus Hristos. В
Царство Боже входиться тільки через віру в Ісуса Христа. Dumnezeu a pus toată puterea și autoritatea în Domnul Isus. Господь поставив всю владу і авторитет, віддав Ісусу Христу. De aceea, când Domnul Isus Hristos a fost pe pământ, Тому, коли Ісус Христос, Він був на землі, El a spus, veniți la mine, Він сказав, прийдіть до мене, toți cei trudiți și împovărați, всі струджені і обтяжені, și eu vă voi da odihnă. і я дам вам спокій. Împărăția lui Dumnezeu a fost adusă de Domnul Isus Hristos Царство Боже було принесено Ісусом Христом, și ne-a fost arătată cum trebuie să trăim ca să ajungem acolo. і Він сказав, як нам потрібно жити для того, щоб ми туди прийшли. Ca să putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm de aici. Для того, щоб ми могли увійти в Царство Небесне, нам потрібно вчитись із Слова Божого. Pentru că Domnul Isus Hristos ne-a adus viața Тому що Господь Ісус Христос приніс нам життя, și El este viața noastră. і Він є наше життя. De aceea Domnul Isus Hristos, când a fost pe pământ, Тому, коли Ісус Христос жив на землі, când stătea de vorbă cu iudeii, коли Він спілкувався з юдеями, le spunea că ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Він казав їм, що їм потрібно прийти до Господа. Dar lucrul acesta ne-l spune și nouă. Але це Він говорить і нам. Domnul Isus a venit ca să predice Evanghelia. Господь Ісус прийшов для того, щоб проповідувати Євангеліє. El mergea din cetate în cetate Він ішов з міста до міста, și El a arătat adevărul despre Tatăl și despre împărăția lui і Dumnezeu. Він відкрив істину про Отця і про Царство Боже. Împărăția aceasta a lumii va trece, Царство людське, воно пройде, dar împărăția lui Dumnezeu este veșnică. але Царство Боже вічне. De aceea fiecare om de pe acest pământ Тому кожна людина, яка живе на цій землі, are posibilitatea aici pe pământ вона має можливість тут на землі să creadă în Domnul Isus, повірити в Ісуса Христа, să-L accepte în inima Lui прийняти Його в своє серце și să caute să facă voia Lui. і шукати, виконувати Його волю. De aceea Domnul Isus Hristos Тому Господь Ісус Христос a spus așa: сказав наступне: Eu sunt lumina lumii. «Я є світло для світу. Cine mă urmează pe mine Хто слідує за мною, nu va umbla în întuneric, він не буде ходити в темряві, ci va avea lumina vieții. але буде мати світло життя». Trebuie să știm fiecare dintre noi Потрібно знати кожному із нас, că viața noastră що наше життя trebuie să fie în El. потрібно, наше життя має бути в ньому. Viața aceasta pe pământ Наше життя тут на землі este 70-80 є de ani. 70, при силі 80 років. Dar Domnul Isus Hristos a venit să ne aducă viață veșnică. Але Господь Ісус прийшов для того, щоб принести нам вічне життя. Și Biblia spune că Dumnezeu І Біблія каже, що Бог ne-a dat viața veșnică дав нам вічне життя, și această viață este în El. і це життя вічне є в ньому. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, Хто має сина, are viața. має життя. Dar cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, Хто не має сина, nu va vedea viața, він не буде бачити життя. ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Але гнів Божий на ньому пробуває. Cel care crede în Isus Hristos Той, хто вірує в Ісуса Христа, are viață, має життя, are mărturie він має свідчення și are veșnicie. і має вічність. Viață dincolo de moarte. Життя поза смертю. De aceea Biblia spune că omul este dator să moară o singură dată, Тому Біблія каже, що людині призначено одного разу померти, iar după aceea vine judecata lui Dumnezeu. але після того приходить суд. Noi așteptăm ca Domnul Isus Hristos să vină să-și ia biserica. Ми чекаємо, щоб Ісус прийшов для того, щоб забрати свою церкву.
Și noi ca biserică trebuie să ne pregătim І ми, як церква, ми повинні готуватись să-L întâlnim pe Domnul Isus Hristos. для того, щоб зустріти Господа Ісуса. Pentru că vremurile în care trăim Тому що часи, в які ми живемо, ne arată foarte clar показує дуже ясно, că Domnul Isus Hristos este gata să vină. що Господь Ісус готовий прийти. Libertatea pe care o avem acum Свобода, яку ми маємо сьогодні, nu va mai fi în curând. вона може припинитись. Acum avem har, Сьогодні ми маємо благодать, dar acest har în curând se va închide. але ця благодать колись закриється. De aceea libertatea noastră Тому наша свобода mai este puțin. є ще трошки. Ușa aceasta mai este deschisă, Ці двері ще трошки відкриті, dar ușa aceasta se va închide în curând. але настане час, коли вона закриється, коли вони закриються. Отже, Doar щоб приготуватися до зустрічі з Богом, нам потрібно вірити в Ісуса să Христа. ne pregătim la întâlnirea cu Dumnezeu, nouă ne trebuie să credem în Domnul Isus. Ісуса Христа як Божого Сина. А хто має готуватися? Чи це всі люди, чи якісь виняткові люди? Чи комусь не треба готуватись? Sau o seamă de oameni, sau sunt de aceia care nu trebuie să pregătească? În primul rând, По-перше, cei care au crezut și l-au acceptat pe Isus Hristos în inima lor. ті, хто увірували і прийняли Господа Ісуса Христа в своє серце, Aceștia trebuie să se pregătească zi de zi. ці мають готуватися кожного дня. Ei au hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus. Вони прийняли рішення слідувати за Ісусом, Citesc Biblia în fiecare zi читають Біблію кожного дня, și ei trebuie să fie gata pentru întâlnirea cu Domnul і Isus. їм потрібно бути готовими до зустрічі з Господом. Mie Dumnezeu mi-a dat 30 de ani să mă pregătesc. Мені Бог дав 30 років для того, щоб я готовився. La unii i-au dat 20 de ani. Іншим Бог дав 20 років. Unii s-au pregătit 50 de ani. Ще інші готувалися 50 років. Dar cei care s-au pregătit, Але ті, хто приготовились, el trebuie să fie și gata. він має бути готовий. Pentru că Biblia spune că și voi fiți gata, Тому що Біблія каже, і ви будьте готові, pentru că Fiul omului va veni în clipa în care nu vă gândiți. тому що Син людський прийде в час, коли ви не думаєте. Este o generație Є одне покоління de oameni care cred în Isus Hristos. Є покоління людей, які вірять в Ісуса Христа. Și l-au acceptat în inima І lor, вони прийняли його в своє серце, îl urmează pe Domnul вони Isus слідують за ним. și aceștia trăiesc în fiecare zi în așteptarea Domnului І Isus Hristos. ці люди, вони живуть кожен день, очікуючи зустрічі з Господом Ісусом Христом. Sunt o parte de oameni Є інші люди, care cred că există Dumnezeu, які вірять, що існує Бог, cred că există Isus Hristos, вони вірять в існування Ісуса Христа, dar încă nu l-au acceptat pe Isus Hristos în але inima lor. поки що вони ще не прийняли Його як свого Спасителя в своє серце. Oamenilor acestora le spun Цим людям я кажу, că nu este suficient doar să știi despre Hristos. що недостатньо тільки знати про існування Господа Ісуса Христа. Trebuie să-ți deschizi inima pentru El, Потрібно тобі відкрити своє серце для Нього, să-L accepți în inima ta ca mântuitor personal, прийняти Його в своє серце як особистого Спасителя, să-i predai viața ta віддати Йому своє життя și să rogi ca El să-ți conducă viața. і просити Його, щоб Він супроводжував твоє життя. Pentru că Domnul Isus Hristos vrea să ne ierte păcatele aici pe pământ. Тому що Господь Ісус хоче простити наші гріхи тут на землі. El nu iartă păcatele după ce ai plecat de pe pământ. Він не прощає після того, як ти відійшов з цієї землі. De aceea oamenii trebuie să se gândească la lucrul acesta.
Тому людям потрібно задуматись, подумати над цими важливими речами. Dacă mor, unde mă duc? Якщо я помру, куди я піду? Pentru că viața aceasta oricum trece. Тому що це життя, аби як воно пройде. Mai devreme sau mai târziu, Тепер чи трошки пізніше viața va trece. життя промине. Vrem, nu vrem, Хочемо ми цього чи ні, ne vom întâlni cu Dumnezeu. ми зустрінемося з Богом. Și noi vom da socoteală de viața noastră înaintea lui Dumnezeu. І ми дамо звіт перед Господом за наше життя. Domnul Iisus Hristos știe dacă eu am crezut în El, Господь Ісус знає, чи увірував я в Нього. pentru că atunci când eu cred în El, Тому що тоді, коли я вірую в Нього, citesc din cuvântul Lui, я читаю Боже Слово. stau de vorbă cu El, Я спілкуюся з Ним. nu plec la servici fără să stau înaintea Lui. Я не йду працювати до того, поки я не стану спілкуватися з Ним. Nu plec la servici fără să stau de vorbă cu El. Я не йду працювати, поки не помолюся. Îi dovedesc că eu îl iubesc cu adevărat. Я кожного дня свідкую про те, що я люблю Його по-справжньому. Oamenii care vor să fie salvați, mântuiți, Люди, які хочуть бути спасенні, ei trebuie să se gândească la lucrul acesta. вони мають думати про це. Domnul Iisus Hristos spune în cuvântul Său, Господь Ісус каже в своєму слові: Dumnezeu a pus toată judecata în Domnul Iisus. Бог віддав весь суд Господу Ісусу. Pentru ca toți oamenii Для того, щоб усі люди să cinstească pe Fiul шанували Сина așa cum cinstesc pe Dumnezeu. таким самим чином, як шанують Бога. Cine nu cinstește pe Fiul, Хто не шанує Сина, nu cinstește pe Dumnezeu care l-a trimis. не шанує Бога, який послав Його. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus. Господь послав свого Сина. Dacă eu vreau să cred în Dumnezeu, Якщо я хочу повірити в Господа, trebuie să-L accept pe Fiul Său. мені потрібно прийняти Його Сина. Nu la nivel de minte, Не просто своїм розумом, ci la nivel de inimă. але в своєму серці. Trebuie să-L chem în inima mea ca mântuitor personal, ca Domn. Мені потрібно запросити Його в своє життя як Господа. Toți oamenii Всі люди, strigă către Dumnezeu, вони кличуть до Бога, dar îi cer ajutor în fiecare zi. вони тільки просять у Нього допомоги кожного дня. Doamne, ajută-mă să n-am accidente. Боже, допоможи, щоб в мене не було ДТП на дорозі. Doamne, ajută-mă să nu mă prindă ploaia. Боже, допоможи, щоб мене не зловив дощ десь на дорозі. Doamne, ajută-mă să nu mă îmbolnăvesc. Допоможи, Господи, щоб я не захворів. Dar noi avem nevoie de Iisus Hristos Але ми ca stăpân personal al vieții. Ми потребуємо Ісуса Христа як Господа, особистого Господа нашого життя, щоб Він керував нашим Și життям. atunci când îl chem pe Iisus ca stăpân al meu, І коли я кличу Ісуса як свого Господа, atunci eu ascult de El. тоді я слухаю Його. Eu trăiesc, Я живу, dar nu mai trăiesc eu, але вже не я живу, ci Iisus Hristos trăiește în mine. але Ісус Христос живе в мені. І у нас вже час завершувати. Короткий підсумок всього сказаного. Noi suntem spre sfârșit și aș vrea să facem o concluzie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, Слово Боже каже нам наступне, că Domnul Iisus Hristos що Господь Ісус Христос mergea din cetate în cetate ішов з міста до міста și vestea Evanghelia. і проповідував Євангеліє. Mult norod mergea după El. Багато людей слідували за ним. S-a trezit un om І встав один чоловік din norod з середини цього натовпу, який слідував за ним, și l-a întrebat pe Domnul і Iisus, запитав Господа Ісуса, puțini sunt aceia care sunt pe calea mântuirii? чи багато є таких, хто знаходиться на дорозі спасіння? Domnul Iisus Hristos nu spune nici mulți, nici puțini, Ісус йому не відповідає ні багато, ні мало, ci spune în fața tuturor, і Він каже перед усіма людьми,
Dar adresat acelui om, Але звертаючись до того чоловіка, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. силкуйтеся увійти тісними ворітьми. Astăzi avem posibilitatea să venim toți la Domnul Isus. Сьогодні ми маємо можливість прийти всім до Господа Ісуса. Și trebuie să ne grăbim І să нам venim la Domnul Isus. потрібно силкуватися швидко прийти до Ісуса. Pentru că va veni timpul Тому що прийде час, când oamenii vor vrea să intre în împărăția lui коли Dumnezeu, люди захочуть війти в Боже Царство, dar nu li se va mai da voie. але вони вже не зможуть. Ми мусимо завершувати, тому що час іде, тікає, як ви говорите, час тікає. Нам важливо встигнути не тільки завершити передачу, а й примиритися з Господом. Якщо ви хочете знати більше, читайте Євангелію Ісуса Христа, а також дивіться наші попередні випуски передачі «Мир вам» в нашому одноіменному YouTube-каналі «Мир вам». Підписуйтесь, ставте вподобайки і рекомендуйте його своїм друзям і знайомим, щоб багато людей вони бажали приготуватися до зустрічі з Богом. Слава Ісусу Христу!